Daging jopi ke Iran unlit lekai kari India nak benta ke AFC Under 17 Asian Cup arjar penro kuban salong hari Saudi Arabia. Bat hari Qatar. Kublai piki parlok persutanat ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Kakan hun lekai football jong kisenrang jong kari India Under 17 kala job da arasi gol. Ya kakan hun lekai jong Iran Hamadan Ika Erana ha Ahmedabad. Kena kecing job ke pekerpang kecing kun berkaduk jong grup D jong ke AFC Under 17 Asian Cup ke India kelapan skemban bat kerdan ban jong grup stage ta ke pakamai nyau poin nak South Tin mi madan kumta kena kunhun kelapan skemban rung cek AFC Under 17 Asian Cup namar kecing ya lenti jong ka ha grup stage ha kecing kai ke ban kong kelesam poin no damar si poin bat ke Palestine bat kecing kai baar kala job dalai la sigol percak ek Tibet Nre hagi cing kai balai kala remno percak haka Lebanon da argol kecing job ke pakongsan kedai kecing job negeri Iran da arle sikol kum tage India bat ke Iran bro arteli kelapan tapi grup stage tagawa kamai new point nak South teli kecing kun Nre kat kum kendon jong ke AFC ke India kala yo ya kerdan ba kamat ha grup D namar kecing per kecing tep gol Pat mentag labu jeka bandrung cek AFC Under 17 Asian Cup arjar penro ringkat bat kinegeri Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Korea Republik, DPR Korea, Japan, Indonesia, UAE, Tajikistan, China PR, Yemen, Vietnam, Australia, Thailand, bat Myanmar. Kena kecing job kolong kemau jam kebakoksan bahan nak bentak football hari India. Kamtam haga neka por pakecing lekai haga ri ge dalam pakecing bat ka kedhun lekai ri kala hiar cekerdan ka pacis pak sapoar haga cing kenjong ka FIFA hadin jing charem dang chen percaya ke Bangladesh kumta dagi jing alam jo ukus Bibiano Fernandes kil tau ci cha ke history negeri India banyo rung cek AFC Under 17 Asian Cup arjar penro kari India mta ka ap kmi denti banyo i kumno kene ka kenhun ke badon jingkermen ban lekai bah susu banyo ra ya kene ke AFC Under 17 Asian Cup arjar penro kaban salong hari Saudi Arabia pada Qatar kublai si bun babila pendut por ke channel janga pat ngese pada gawe per ke video